Good morning, everyone. Episode number 15 the koi jing minasi alligator with CPR ka one of the best indicator for long thread ka. Hai basically thread strategy si da koi nasi nagado ise indicators ani ne hanba indicator na CPR ne aduga mathang indicator na alligator ne ka. CPR dagi koi na market ke trend sarak pa mo khangdo ba matung da koi ne indicator koi gi hai alligator hai indicator se hapsil laga koi gi market ke trend se kayam sang na natraga kayam kano tong na khogi aigi trade se ko kayam sang na di long trade how long ka kayam kui na kayam sang na I trade se lobu yaga dagi haibu dugi kano se khang do bune ka si khang dring ai mamang da khoi nai nagi ba khogi Supertrend di khogi se MACD Divergence isim ku cloud ka aduga khogi se pivot point aduga nasagi khogi CPR gi nai nagi ba video sing kana gumba yeng da ba yaw ga su ko khogi kano sidagi khogi channel ko mayam gi channel lai ri ba channel sidagi phangani ko hai ri ba channel si mayam se na khangbi ba dune khoi lamjing mera hai ri ba channel si ni lamjing mera sida khoi sangbiyo lamjing mera academy sida aduga khogi makha da kitang kum dhara matung da ko sida lai ra ko khogi pass live stream minus sida lai sida khogi episode number 14 13 12 11 10 ko saina matang leigre mayam am ko sigi leiri ba mayam maruk sida khogi isimuku gi mamang da khoi togi ba leire MACD gi leire Supertrend gi leire CPR gi leire ko mayam na sida gi yengning ba video ko ya hode ba sing yeng bio ko ado khoi huji khoi asai gi alligators ga CPR ga togdam ni na CPR se khoi togdring matam da hai ri ba strategy se horok pa se khoi CPR de gi horoke CPR si charak pa ma ai haijaram ge duga hena detail ding asagi khogi ai belam jing mera academy se sang biraka episode number 11 de the CPR indicators a trend with analysis hai basigi indicators se kanu se si fajana mamuta na jing bio adugi matung de episode number 14 de la ga jing bio ko okay CPR se karino hai gadi CPR hai bini ko CPR ki full form se kaino Central Pivot Range haibne hari basigi Central Pivot Range se sida magi kono si line ahum la kani ko hari ba line ahum se magi center thangbo point sina kogi Central Pivot Point hare khangnai aduga top Central 11 haigani mathak thangbaduna aduga makha thangbasina kogi bottom Central 11 haigani ko BCTC ko ado hari basically kana se line ahum se khoi kamain ugadage haragadi se suppose khoi gi sigi trading strategy ko sai kana se sangaksi se sangaga khoi studies te sangbiro ka aduga CPR haina thibiro natragana phangdragadi pivot point haina thiro sida central pivot range mangani ko hari ba central pivot range se haba kan sida thori ba kana sini ka khoina central pivot range sai sai ko okay yam phajaba Central Pivot Range ne khoi hangi se Nifty 50 gi ni ko Nifty 50 gi Central Pivot Range sida khoi down trend da ying si ko down trend da yamna post aba kano ma sida ubo fangi mamang da khoi na togi bada khoi na market si kai gumba market ki kano se bull bearish market te ying ge haragadi khoi kari condition lagi bana hoidi ying si ko haidi sida kano se CPR gi sida khoi na lai se CPR gi calculation laigani ka calculation se magi CPP kadai de form tawdino ka aduga khogi CPP form tawraba matungda asagi upper range and lower range kadai de form tawgadagi haiba ko sumbasi khoi laigani aduga market ki structure khoina sarapa ma khangma ngami ko CPR gi matungina uptrend oigadoi downtrend oigadoi or sideways oigadra ko aduga haribu mayam se khoi episode number mamangi khoi CPR gi du jing biro aduga hojur se khona jengsin lai se kadai deno bearish market ka bearish market with respect to CPR gi matung ina khoni bearish market se kamai khangga dagge haiba se la gadi number point mari laigani magi haribu point mari ste lai se CPR should be narrow or tight oigani CPR should be form below the previous day CPP oigani aduga market should open the below of the today's CPP oigani previous day market should be closed
almost the day low hai ko hai ba si point mari se sab chana phangba hoje ina sida uba phangi ko point mari se koi jingmin si si point mari sida lai se first point se kaina ma hai je CPR should be narrow or tight masigi hai de today's kano se oigadam ni ko CPR should be siga say suppose is the silomge 2 days ko today's CPR ko should be narrow or tight ko today's CPR si that is jengchi that 27 January gi si jengchi today's CPR should be narrow or tight si narrow CPR ni ko aduga khona wide CPR haiba muga khona jengi wide CPR haiga diamna pakpa asidai se ko sumbasine ko wide CPR hai se ko aduga sida lairiba kano sida khona narrow CPR ne ko sigi narrow CPR sida laire ko that 20 ke 7 gi ko 27 gi narrow CPR aduga topa mana next ta khoi mujing si CPP should be formed below the previous day CPP have level CPP se should be formed below the previous day CPP ngarangi CPP sida form tore ngasi gi CPP makha da form tore CPP sida blue line sine ko center thangba line se khone CPP hai mathak thangba sina top kanone CPR kanone ko and makha upper and lower and side su yega sam hai basi gi CPP se ngarangi CPP gi makha da form tawgadam ni hai sum sum me point ani sum me ko hanba point ngasi gi CPR narrow or tight CPR oigadam ni narrow ore ngasi gi CPP ngarangi CPP gi makha da form tawgadabani number 2 point sume number 3 point market should be open below the today's CPP ko market se should be open ko ngasi gi CPP gi makha se market se open tawgadabani haire ko sisu koi sume na tra se CPP lere market open ngasi gi market se open tawle that 27 gi ko last point previous day's market should be closed almost the day low last kano si last point se lai se previous day gi market se kadai da close toge haibu ni ko almost low da laga close toge da ni haibu ni ko summi ko kadai da kamaina summi no khoi jing se market sigi numit sigi 25 ki market si da high daga magi low ko haipes yamna mak low na to so haidi magi low si da salaga closing period ko haija almost should be close almost day low ko day low gi manak ta sida anak pa soi sida closing pi gedam ni sisu pi ado hadiba point mari mak se loina chumme kadin metano that 27 January ko aran han gi wari ni ko hadibin numit sida si pull up chumme ado chumme ban numit se si sida koi market se ko downtrend ra the bearish market oigani haibani because ta is bearish market oigani haibani adu bearish market to mak sigi numista oi natra bearish market oi adu sida ko ni entry lo matam da kadai da kamani entry lo ga dagi haibagi kano so koi top top kano me am season da su lo bojai the price action gi matungina say suppose ko koi price action gi matungina sigi low se kai ra ba matungda to sida koi entry lo bojai haibasu lai natra hadi market se kogi live market se sidagi sona down trend la amaga ko adai dimo sida koi flag kumba ma sema maga sidagi ma se makharom da breakout piraga natra breakout se makharom da breakout pire adugo sida koi entry lobo yai haibam su laidi sima laije adu point number 1 da ngasai gi akogi CPR gi matungina market se down trend la ka dawre haibasima koi ko sara ko ma khanga leire ai entry ka dai de logudage haibe su sigi leiram be ko gi flag ki form ma se mam sidagi ko mana hanjin try tawriba mafam si thugai ba ngamduna leirami ba mafam se sidagi ko si thugai ra ga lakwa matam sida koi entry lobo yabagi khudung sa ba su kono se leigare ko si ke second can de lore khalo ko loro matung sidai kadai bawba I leigedage haiga su koi price action gi matung na su koi myam ama nei na ba jai natra sigi low leiri magi sigi matung de sida magi atop low koi candle si uda baini ko soi de leiri ba low sigi matung ina first target second target loin sakhi ba ja ba su lai ko adu hojik lai ba kan di kan sina kadai da na sigi point mari mak se loin chuma ba ko
mayamna khangbigadobase CPR gi hariba sigi point mari makse bullish market ta khangde bearish market ta khangde hariba point mari makse kaigum matamda loina chumna phangagadi ko khoi yamna easily trade toba yaba amalai hariba trade se ko ai si hanu muthake clean tok thoke khona kaidoba yage ha kanda ngasai gi khogi sigi video sigi title gi matungina alligator with CPR highway khogi best one of the best strategy haise sigi strategy sida khogi alligator se hapsun bio sida ko alligator kam khoi kana se lakse sida alligator with CPR ko best strategy for long trade haira mi sida sigi hariba sigi strategy sigi mapung phanana bagi khoi sida study se sangbiro aduga sida alligator hapse a l l I alligator yes alligator have kana kamai toge yengsi market ko alligator sida lai sing asagi khogi leiriba kano sida ko hariba nun sigi kano si market sida si 5 minutes ne ko 5 minutes ki time frame sida koina trade toba matamda ko alligator se hapaga entry lobo yai aduga entry logo kuina ngaiba yagani aduga 10 minutes ki time frame da su khoi asagi alligator se sinaraga lobu su yagani ko khoi indicator sing sida time frame se kitang chawkhallaga hena better oi haiba sidi khoi hana khogi episode number khara da su khoi yengare ko mamang gi video sing da su same madain taroga sida khoi 10 minutes da khoi jingse ko alligator sina kari haino jingse alligator sina haise kaino ha kanda magi thread se sigi line ahum lei se magi su sigi kano sina khogi mayai thangba line sina khogi ko yamna fast level kano line ni mayai lang kano se sorry ko mayai thangba line am leide mathaktam leide makhadam lei ko adu mayai thangba line se sisi khogi khara kano khogi slow line hai tare ko made ya ko adugo still lady ba green line se sisina yamna fast oiba ko matam mo khudi makta sondong cha jam tawba kanu line ni ko adugo green ne red ne blue sina yamna slow line ni lowro adugo red sina kitang khogi medium ko adugo green sina yamna fast line ko fast line sina yamna matham makha sa tuise ko khoina sigi alligator se sinaba matamda ko alligator sina khogi lin na mari tasin badongna mari taraga leiraba akhoi market te entry lowreba ko sida jengsi samna CPR sina yamna wide oiba nimit sida alligator hapsilakanda kamain toge no trade zone ne man haise ko karigino ai alligator gi line ahum makse loina mak mari tasin naraga trade loba mamta pideba ko aduga sida uptrend market uptrend oiba matamda alligator kamain towe market uptrend oiba matamda alligator ahumok tongan tai aduga blue line na makhada lei red line na next lei aduga green na ko khoi mathakta green sina top ta leire green sina top ta leiba means ko green na top ta leiraga red na second aduga blue na first ko sigi leiba matam se sise khoina market se uptrend de jengba jabagi kanoni ba signal ne ba man piri se ko adu ngasai khoi gi sida di jengasi blue na mathakta leire red na makhada leire green na makhada leire chumme ko sida na down trend ani dugi asang mamadigi opposite ne ko sigi kano sida khogi alligator na haise kaino market se down trend da sum lobo yari haibane agi stop loss se agi sigi red line sida thamba yai ko red line sida touch tawra agadi market sina agi red line sida touch tawra agadi ai market gi exit tok thok yai ko adu nangna ahan be entry lawro ko matam dadi nangi stop loss khogi kano dugi matungina adum thamba yai ko aduga topam na sum market se ni sena ga laga green line sida touch tawraga dei exit tok thoke hariga su ai apam bani adu red line sida stop loss thamba ga stop loss khidang sawe adu khara kumda khara matung dadi natraga khara di trade se khara higher khara matung dadi red line su magi stop loss se yam sawe oirakte pikpadum oi dei ko adun alligator se koi sisina rakanda khosagi sigi magi
कनोसे लाइन अहुम से लाइन अहुम से यामना लापना लापना चलिबा मखैगी आइगी ट्रेड से थंबा यारी हायमने एलिगेटर हायदे खैन को मैम एलिगेटर हायदे खोगी क्रोकोडाइल मानबा कनो मै एनिमल अमा लैबदुनि को अदुगी से मैम ने जंगजे सिगी एलिगेटर से को सिगी एलिगेटर से मासे कैदोगे हारे कांदा मासे खोगी मबुक थल्ला कांददी स्वाइन तुमगा लैथोयबा नुंगाइना अदु माना मबुक लामक मतमदा को कईगुम्बा मा अटैक तौरमदाय मतमदा यामना तुमिन्ना साइलेंट मोड ला कांदा को साइलेंट मोड लागा मागी कनोसी मयासे सरका थोरकपसे सिगी पॉइंट सिने को अखोइना सिदा कन लौरिसे एलिगेटर को मागी फगी लैतोन अदुगा मथक की कनो को अदुगा मखा सिसिने मानसे मया काथोगा लैरिबा मखैगी हाइदि एलिगेटर सिने मागी माउथ से ओपन तौरगा लैंखैगी खोइ ट्रेड से दम लौरगा लैबा याय है को एलिगेटर न हाइसे अदो खोइ लॉन्ग ट्रेड नसाइगी लॉन्ग ट्रेड पूरा लॉन्ग ट्रेड हारगा नुमित मंगा तौरंगी तरानी कुनी कुंथानी हाइबा नते न हाइसे को अदुसु खोइ लौबा याय सिगी स्ट्रेटजी से एनी टाइम फ्रेम द वर्क तौगनी हाइरिबा सिगी स्ट्रेटजी से एनी टाइम फ्रेम द वर्क तौगनी तोइंगुम सुं अखोइना सि इंट्राडे दसु यामना बेस्ट को खोगी टाइम फ्रेम खोगी 10 मिनट्स द सिजिनरगा को इंट्राडे द ट्रेड तौबा याबी खुदोंग साबदसु लई को कनागुम्बा सिगी इंट्राडे द ट्रेड तौनिंग बसिंग खोगी WhatsApp द कांटेक्ट तौबिरो आइगी WhatsApp की नंबर को वीडियो की डिस्क्रिप्शन द जावरी को अदो खोई लाइव द पुन्ना ट्रेड तौमिनबगी खुदोंग साबसु लईरी को अदो सिगी इंडिकेटर अनि से सिजिनरगा खोना कमाइना ट्रेड लौगदगे हाइबसे खोई अयामबसु जिंगमिनरे अदुगा मुखोइ हेन ममुताना प्रैक्टिकली यमिनसे हारगदी को लाइव ट्रेड जॉइन तौबगी खुदोंग साबसे लौबियो अदु सि हारगा एपिसोड नंबर 15 से स्वाइदे लोसिनजरगे अरोइबोइना मयामना लमजिंग मयाराबु सपोर्ट तौबिबोइना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तौबो